MLA ka Mawlai Bah PT Sawkmie ulala ban Pynioh Jingiarap Lak Tyngka naka bynta tylli ki Skul bat kawei ka jaka ki sister hapoh thaiñ. Kine ki Skul ki kynthup ya ka Phudmuri Presbyterian HSS School kebadan Mawlai Phudmuri, ka Mount Carmel Secondary School kebadan Mawlai Nongkwar, ka Wolly Upper Primary School kebadan Motsyiar bat ka Mary Immaculate Convent kebadan Mawlai Mawroh kebadan ka jaka jong ki sister kebayo masan Lak Tyngka. Ka Phudmuri Presbyterian Secondary School kalayo san Lak Tyngka naka bynta ban pinbaha kamera kelas jong ki khena puli kelas 12 bat hinden kesingit ho dieng ka Pynioh tarik unai wing ulapli yaka ha ka jingdon rikat ka principal ikong pi renja bat kinong ikai ha kani ka jo kesingi ula no senyang ru sya kinong ikai ka Phudmuri Presbyterian Secondary School kum kadak jong kecing ai mensim ban pin i ya ka jingdon rikat jong u bat kinong ikai ki bama jeng kum ha kani ka por jong ka klam COVID-19 ha bakren ha ka jingelang bala penlong hapoh hol jong ka Phudmuri Presbyterian Secondary School UMLA ulayathu banalor ka Phudmuri Presbyterian Secondary School ulamang ru naka MLA scheme naka benta ka Mount Carmel Secondary School ka Wolly Upper Primary School bat ka Mary Immaculate Convent ka bolong marsan Lak Tyngka. UMLA ulay turu ba janbaro ki school kilayo benta na ka MLA scheme kumjuru ki sinong ki society bat bun kiwe. Panak yang jonga agak dikis nam badat ila sanction san Lak Tyngka nak mentamas na classroom jong school. Tiga classroom badat lawan lay bat kumtu no pangasuhun apa kata-kata badi ka ya ka jin menteri kam bah jongka school nak betang dengan sanlak ka balai kemudian nak dengan principal hak badi nak betang mansna nam daga classroom di kelas 2 di dan board ki school kiba dan Mawlai konstitwensi lajan pro ki school keliyo betang nak ambil scheme di jonga kejilong Emily ke jonga pro ki school yo betang Isnong kiyo benta, iseng longkumi kiyo benta, iseng samla kiyo benta, ki sports club kiyo benta, ki society kiyo benta, ki self group kiyo benta, ki balang berher kiyo benta, ki beduk besuk kiyo benta, bat baro kiyo benta. Mendengar keren, bagi ni benai ki berdek, hal pering jom kena COVID-19, kena ke pandemik, kena ke famine, ke bagi mak, dengan sokomen layu akan kenir yang Jingiarap. Hakabedi bagi school ya ke Mount Carmel School la Jingiarap san Lak Tyngka nang tama building de ke Wolly School nilai wan ngisni betul nilai bo san Lak Tyngka ya ke Mary Immaculate Convent de ke jaka bagi sister ke jong nak betaki anda ke training di jongki la san Lak Tyngka bagi so komen di school nilai bo san Lak Tyngka nang tama building di kapor kanang don kajong las asnem sistem ba adet madala jendak pelajen daplai boy lai sistem asnem sistem kaya lak londo mata asnem sistem dengan bu biang yang Jingiarap nak betaka Phudmuri Presbyterian HSS School Jingiarap nak school kanang yai pedeng apa jinsya mani yele bu scheme nak benta nak benta closing ceremony jongka sebelum jadi jong school ke jong ni nak dau jong ki namda jong ka jong COVID-19 lahap kalong aban postpone no aban defer no ya ka program bat hakapor ka babiang ka bangai scam bagi ke pakelong normal ka sudah closing ceremony jong ka yang school on sebelum hakapor di kapita jolahi ke bangdang jai beteng nam tak Jingiarap nang school joki nam tak konstitwensi ki kawei bat kaba isu kemen nang dikapor menta mau mene medalaya tabnai duna ki berfak mila mak sipun kecingnya pan isu kemen ngis kanti isu kemen ngang isu kemen habaga school kelapli kena lamni obolong kelas ikena akilawan dia kawan konsol bati nak betaki listen dan syllabus ke berangkam ahabon kena school besok kemen man mi dia yang school berangkat dari uniform pagi habang i ke uniform je kena kan ngis i berada kawei ke long ba i dekat jinglemen kadang don bros kata kinyo hamtam ki san dari benai kinyo benai apa kena school uniform ngida i kenja ka senong tahu adong sedang
dari mentang Sawkmie pada ini kena sekolah kali ini pan lebih kedua bagi principal ki vice principal yang pergi noikai pan konsort atau sudah anu ki Sawkmie bagi sekolah yang kuntu dekat sarkar kalau rai kalau Mawlai Phudmuri dah membawa kepada landung mandi ki klasis sedang kembang itu pada skam ke tip kamha aku mengelong pada Sawkmie pada Sawkmie satu kata-kata warna yang jauh hiru akan lo bisa do Motsyiar bagi wan Skul bagi kenduk kena bagi ai kejikai di Sawkmie satu kata-kata wan Skul berkunjung bagi klasis kelong normal lo tadu kelong Mawlai Phudmuri di Mary Immaculate Convent dekat bandar yang lejongi ngihapan ya untuk po tinggi binti bagi bapak ikannya berhenti dari jengku dari jeng senai ke jomble pat ni Sawkmie ngeskan dua pria je lalu ke Skul empat dan menurut ke belong positif na yang menurut paling skam gendon kamban kuslai hari ini sini mentah kalau bah we have to live with virus. We have to move on with virus. Imla menek kumno top official jeng World Health Organization with COVID or no COVID, life have to go on. No, life have to go on, and also that we have to active and healthy. Katba ke principal jong ke Phudmuri Presbyterian HSS School ikong pila renja ilapan pau ya kejing songo ya kejing yarap jong UMLE na kapor sya kapor bat ilaya thu ru ba umjukar nga habalai u le nam na kabenta kejing kam jong ke school nakaliang jong ka managing committee ba nakaliang jong kinong hikai na penpau kejing songo i Bah PT Sawkmie balong i LLA jongi ba jingarap yang ni na kapor sya kapor hakin kislam ki balale ino buan ki jindan kam ki bani dan kam bani le ban terpat i imjuk penni thli ilaya rap na kapor sa kapor ba ni das ngogo ba nantang kasmiru kumba nilai nila dep ban play ka kelas 2 ka bangilayo ling ba ka skill SRWP san Lak Tyngka ba tatu ka classroom ka bangisna ka dai na bantaki kena kelas 2 bat kunjuk nilayo kejingarap nai menakani haba ilakha yaki sanitization team banwan sanitize ya ke school bat ila airu yaki sanitizer bat yaki thermal scanner nak benta bangin pendangkam hapoh school hibuan kejingarap ai nak kapor sakapor bat kejingwan jong i hakani ka smiru kalong ba iman ai jingarap nak benta jong i kinong hikai dina kaliang jong ka managing committee ba nakaliang jong i kinong hikai boleh sibun ba ya kejing ba ya kejing sibun ke jong pi tu boleh unang terku ya pi unang ai kemet ke besar ke bekoi nak kaliang jong i kinong hikai ngimdan ai ba ai pi hendai ngin kenau ya pi kejing duai ke jong i ba boleh unang ai pi kemet ke besar ke bekoi unang yai terku ya pi unang yai do dekat ki kam ki jam ke fitre ba finang la ai kejing syak